Merci. Thank you, Mr. President, and welcome to New York. And thank you for your actions, for your tireless peace efforts in Africa. Mr. President, murakoze bwana perezida kandi ikaze in New York. Ikindi kandi turabashimiye ibikorwa byanyu ndetse n'imbaraga zanyu mudatezuka mu gushaka amahoro muri Afrika. Bwana perezida, ndashaka gushimira uwungirije intumwa idasanzwe Madame Viviane van der Per ku kiganiro aduhaye kigaragaza by'umwihariko ubusumbane buri hagati y'iterambere mu biganiro bya politike n'imirwano ikomeje ndetse n'ibibazo by'ingutu by'ubutabazi bidashira. Ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byasukuwe mu cyumweru gishize i Washington, kandi iki ni ikimenyetso gitanga icyizere. Twe mu Bufaransa dushyigikiye byimazeyo ubuhuza bukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ndetse n'ubwunganizi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwagize uruhare mu masezerano yasinywe. Ubu rero bigomba gushyirwa mu bikorwa ku butaka kuko imirwano ikomeje yatumye Umufaransa wakoreraga UNICEF ku itariki ya 11 Werurwe ahatakariza ubuzima. Twasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi riboneye. Abakozi b'ubutabazi ntibagomba kwibasirwa kandi impande zihanganye zigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi. Reka nongereho ingingo 3 ya mbere. Akanama kiyemeje kuzuza inshingano zako kandi kagomba gukomeza kubikora. Umwanzuro w'ibihumbi 2773 watowe n'akanama kose ntawuvuyemo usaba ko M23 ihagarika ibitero byayo. Ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nayo igomba kwambura intwaro FDLR. Bityo rero tukaba twitega ko impande zihanganye zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje bose hamwe. Ikindi kandi akanama kemeje inshingano za MONUSCO mu kuboza gushize kanayisaba gushyigikira byimazeyo inzira y'amahoro. Umwanzuro w'ibihumbi 2808 wemerera MONUSCO gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano rihoraho mu rwego rw'uburyo bwumvikanweho i Doha. Akanama kazakomeza gukora kugira ngo hizerwe ko impande zihanganye zibazwa ibyo ziyemeje. Ingingo ya 2, MONUSCO yiteguye gushyigikira inzira y'amahoro. Twe dushimiye umuryango w'abibumbye ku kazi kakozwe kugira ngo hanozwe ibisobanuro cyangwa uburyo MONUSCO izatanga ubufasha kwihagarikwa ry'imirwano mu rwego rwo kubahiriza inshingano z'akanama. Uburyo bwo kugenda gahoro gahoro n'uburyo bushingiye ku bihe bigaragara mu ibaruwa y'umunyamabanga mukuru kuri twe ni uburyo bwiza. Ndashaka kandi gushimangira uruhare rw'ingenzi MONUSCO igira mu kurinda abasivili. Rero iyi ni imwe mu ntego z'ingenzi muri Kivu na Ituri. MONUSCO ikomeje kurinda abasivili imbere y'ibikorwa bihungabanya umutekano bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro. 3, turongera gusaba impande zihanganye gushaka igisubizo cya politike ku butaka. Igitaraganya ni ukumenya neza ko ihagarikwa ry'imirwano rishyirwa mu bikorwa. Amahame yaremejwe kandi bigomba gushyirwa imbere. Kuraho inkomyi kuri MONUSCO ndetse no kwishyira mu kaga ni ngombwa cyane ko ibi bihagarara. Twe dushyigikiye imbaraga zo gusubukura ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Goma dukurikije ibyemejwe i Paris. Ibiganiro bigomba gukomeza kugira ngo habeho ingwate zifatika ku mabwiriza y'ubutabazi ndetse ihagarikwa ry'imirwano ryaganiriweho i Doha rikazana igisubizo cya politike kirambye. Bivuze ko imvugo zose z'urwango zigomba guhagarara. Ikindi kandi n'ibiganiro hagati y'abanyekongo bigakomeza imbere. Bityo rero turakira neza ibiganiro byatangijwe na Angola kandi amahoro arambye ntashobora
kubaho hatabayeho kurwanya kudahana. Bwana Perezida, mu gusoza imyaka irenga 30 ishize yemeje ibi byizerwa bikurikira mu kanama. Icya mbere, ntihashobora kubaho igisubizo cya gisirikare kuri iki kibazo, kandi icya kabiri ni ubusugire n'ubudahangarwa bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitagomba kuganirwaho cyangwa ngo bigire uko bihungabanywa. Tugomba gukomeza ubufatanye bwacu twese mu kugarura amahoro n'umutekano mu biyaga bigari. Hari igisubizo gishoboka, akanama kagomba kugishyigikira mu buryo bwose bushoboka. Ndabashimiye. There is a solution which is in sight. The Council is to support it with its utmost. I thank you. Thank you, Mr. President. And let me also thank you, Dr. Boulos, for presiding the meeting here today and for your personal efforts and leadership in bringing peace to the Eastern DRC. Murakoze Bwana Perezida, kandi reka mbashimire namwe Dr. Boulos kuba muyoboye inama hano uyu munsi ndetse n'imbaraga zanyu n'ubuyobozi bwiza mu kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kandi ndashimira uwungirije intumwa idasanzwe Van de Pere ku makuru yumvikana aduhaye, kandi binyuze mu mbaraga ze zikomeye ndetse n'iza abagabo n'abagore ba MONUSCO bakorera mu bihe bikomeye cyane. Bwana Perezida, bimaze igihe kirekire bigaragara ko inzira y'amahoro arambye muri Kongo idashobora gushingirwa ku ngufu za gisirikare, ahubwo isaba ubuhuza buhoraho, ibiganiro no kumvikana. Kubw'ibyo Denmark yakiriye neza ibikorwa bitandukanye by'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Tukaba tunatewe ishema cyane n'icyizere cy'ibiganiro by'igihugu bihuza bose bifashijwe na Angola. Uburyo cyangwa inzira ibyo biganiro byakorwamo byose, dusabye uruhare rwuzuye, rungana kandi rufatika rw'abagore, amatsinda mato, no kuvuga ba minorities, kandi n'amatsinda bireba kugira ngo hizerwe amahoro arambye. Nyamara hatabayeho iterambere rifatika no kuzamura imibereho y'abasivili ku butaka, amasezerano n'ingamba zishobora kuzaguma kuba gusa amagambo no kuri za raporo. Duhangayikishijwe bikomeye n'imirwano ikomeje, kandi twamaganye igitero cyagabwe kuri Goma tariki ya 11 Werurwe cyavuyemo urupfu rw'abasivile harimo n'umukozi w'ubutabazi wa UNICEF. Tuributsa impande zihanganye ko abakozi b'ubutabazi bagomba kurindwa igihe icyo ari cyo cyose. Kwibasira abakozi b'ubutabazi birabujijwe kandi bishobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara. Tukaba rero dushingiye kuri ibi, intego nyamukuru igomba kuba uko impande zihanganye ziyemeza gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano rihoraho kandi rishobora kugenzurwa. Tukaba twongera gusaba impande zose kubahiriza ibyo biyemeje ku gushyira hasi intwaro n'amahoro arambye muri Kongo. Bwana Perezida, mu gihe imirwano ikomeje ndetse n'ibikenewe mu butabazi byiyongera, ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ihohoterwa rikomeje kugaragara, duhangayikishwe by'umwihariko n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa rihoraho, ndetse n'inkuru zikomeje zigaragaza ibibazo bikomeye mu bwisanzure bw'abaturage, harimo ifatwa rya hato na hato ndetse n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uko Denmark ibibona birasobanutse, amahoro ntashobora kuramba cyangwa kugerwaho hatariho ubutabera. Twongeye kugaragaza ko dushyigikiye ubutumwa bw'Umuryango w'Abibumbye bushinzwe gushakisha ukuri ku miterere y'ibintu muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Akazi k'ubutumwa bwo gushakisha ukuri kagomba gukomeza binyuze mu ishyirwaho rya komisiyo y'iperereza nk'uko byasabwe n'akanama k'Umuryango w'Abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu Kwakira. Turasaba ko ibyiyemejwe mu gushyigikira ubutabera no kubazwa inshingano ku byaha mpuzamahanga bikomeza, harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryo mu ntambara, bishyigikiwe n'inkunga zihagije kandi zirambye.
bwana perezida, tugarutse kuri MONUSCO, Denmark yakiriye neza ibyagaragajwe mu ibaruwa y'umunyamabanga mukuru ku bijyanye n'iterambere riganisha ku ishyirwaho ry'ubugenzuzi bw'ihagarikwa ry'imirwano n'uburyo bwo kubigenzura. Turashima ko MONUSCO yagize uruhare rwiza mu itegurwa ry'amategeko agenga ubu buryo n'ishyirwaho ryabwo nk'urwego rwizewe kandi rufite uburambe bukomeye. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubona MONUSCO iri mu mwanya mwiza wo gushyigikira isuzumwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Ntidushobora gushimangira bihagije akamaro k'inkunga n'ubushobozi buhagije biteganyijwe kandi birambye kuri MONUSCO kugira ngo ibashe gushyira mu bikorwa inshingano zayo zose. Bitabaye ibyo twaba dushyize ubutumwa mu kaga ko gutsindwa. Biranagaragara kandi ko ibintu ku butaka bigomba kuba byiza kugira ngo ubu butumwa bushobore gushyigikira byimazeyo isuzumwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Tuributsa rero impande zose inshingano zazo zo kwemeza ubwisanzure bwuzuye bwa MONUSCO mu kugenda ndetse n'umutekano w'abasirikare bayo babungabunga amahoro. Bwana perezida, mu gusoza, Denmark ikomeje kwiyemeza kugira uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano muri Kongo. Ibintu bigenda bihinduka bisaba ko dukomeza kubyitaho, kwiyemeza no kugira icyo dukora. Twiteguye gukorana n'abagize akanama bose kugira ngo tugere kuri ibi. Ndabashimiye. The evolving situation demands our continued attention, commitment, and action. We stand ready to engage with all Council members to this end.